Embariirira eyanjwire ba kansara sente nyingi nziza kuteebwa omu by'obwegyese ahabw'okuba abantu bagira ngu nibenda ngu amashomero n'abeegi baze aha mutindo. Isingiro district nitwenda kuteeka emphasis on bwegyese mu primary schools na secondary schools kugira ngu performance yitu nayo eyongyera higuru tuza aha mutindo. Oruzungu bakweta kureyinga budget kugira ngu tugitware tugishizume turebe ebintu ebikuza kukorera abantu bitu omagomborera gitu birumu example nkamizi kureba by'amashomero ebyamarwarro ebyenguto bakansara hona nibongera bagira ngo hireho by'obwegyese hamana gandi gine kuteebwa mu kukora enguuto habo kuba nazo tuzikagira mutindo murungi habo kuba amashomero gaitu Isingiro gakagire ha mutindo murungi so nangwa no kuzakuba enguuto. Education keru kufa system yona nefa ihangara fa entungu kefa buri kimwe cyonda kifa bita abantu bagira ngo sente n'ubuzakucendera nibenda ngo ekigendererwa kya sente zikikorwe omu bicweka ebirikwetagisa. Omugandi abantu 30 nibo bari kukwatwa endwara y'akakonko mu Uganda kurugirira kucondoza okukozerwa ekitongole ky'ebyamagara ky'ensi yona ekya World Health Organization. Ebi bigambirwa omujekero w'ekitongole kyo mu Uganda obuba bemba kuza ekiro ky'akakonko omu district y'Isingiro kandi ogwagizire ngo emitwaro 9 y'abantu nekwatwa akakonko buri mwaka rero abantu 50 bakwatwa endwara egi buri izooba. As was mentioned, annually over 90,000 people are estimated to fall ill of tuberculosis, which is about 250 new cases every day, and about 30 of our people die every day. Bita bikiri kukwataho mbahamize ngo hariho embazi obujanjabi ebyoma by'okucebera byone birikwija kuhweraho kurwanisa endwara egi. Ebitutungire ebirungi tworekyerire kumaliraho TB omu ihanga omuri Isingiro n'ihanga kandi ogu nigwo muramwa gwa gavumenti. Munga kunahereza kabanza natina naho kama natekatika ngo nimbasa kufa mbazi gohera nagarike bagatabantu bundi paka nagumaneza kumara amezi mukaga kunahereze banja ngo mara neza umkwezi kumwe ngaruka nagarukire bancherera banja nk'ukati bitikaruka. Minister Alice birari omujenyi mukuru ha mukoro ogu kandi ojwekire engazi y'ihanga ayehanangiriza abanyisingiro n'abantu bona kukwatanisa na gavumenti kurwanisa endwara egi. Omuri kikagata hajwemereire aho abantu barwanire bakabinga obutegetsi bubi mweheyo muragire ngu mwaza kubinga akakonko n'ebibembe akakonko n'ebibembe kubinga omuri Isingiro mukabinga omu Uganda yona azayibona n'izindi ndwara twongeraho na sirimu abantu twaza kubaho konka mwebale abanyisengero n'abaminisitiri y'amagara okubasa kureta ogu mukoro hanu. Ruth Nwamanya na Felix Nduhura.